Belake hambai tini sini media rongno nono jatono sari ka hamjanogo tini print media, electronic media, kai social media, tai particularly sini kok boroni channel media rong nono bela hambai te khasang maro tini sen kaisa press meet plus press statement release khlai tongo abo hungakai tabu tamun bagai sing khai hungakai sing kabama jaga nugui tongo kabama jaga wo sini borok issue kabama base issue khlai tongo sing nukha tabu sini borok illegal migrants rongmati kok rok salai tongo gamato kaham kongno haipono sing je individual kiba je organizations kiba any political party based on community no base khai jeta issue raise khai thomani jasini indigenous borono sabainani abuno sung strongly condemn khai abon bagino tini sini borom gonang president ti pramothani tini sini press no brief khainai ngaseng sinoro जों बांला बा सैजाक ता इंग्लिश बा सैजाक दङ कारण जतनो जत दफारो जत कम्युनिटी नो खनातु सिनि स्टेन तामो जों तामो सारानाय ngakai oba heke tabu nugui bo dङ सिनि within sini kungbaran community bisingo walai suglai ni dङ gabor jotno political agenda na tei sino division khaina bagai nai dङ abon bagai no even chini borok phano individual ta organizations kiba bon borok phano jespan kok sai tongtu norok khana kana former honorable chief minister mani sarkar bahai ke kok saka ga abono bubagra bahai ke respond rakha second nor nu khana jata somulal mla jata bubagra silsawi kok samani amorok no chung usung likhe tabu जों condemn khai tongo sini tini je press meet tai जों press release khai mani sini abono karon जों nukha thanai hati barsa barni sekha kabama borok kabama motha kiba kabama organizations kabama individual ro kabam khai comment ro khailayo hatred comment ro community based te kok salayo o gabor no sung tini masao tai chungabo munukha je former chief minister mani sarkar tam saka na chungabo munukha somulal chakma samununi bubugara je samunum botamuni saka nga abor no rugai chung totally tripromo thabunti rongno condemn khaibu tai selang jago bono remarks tai bono comment rongno tamun bagi hingka kai je jago जों 19 community 19 tribes जों thansa ngai जों dofani je mantha je sin greater triple land amno जों thangi tonglai o jago जों tini nukha 2023 निजे इलेक्शन नाहरिसे तिनी गबामा आदंसं गबामा अर्गेनाइजेशन रो गबामा इश्यू न दै कक सालाइतो nga तिनी त जों जतन साइमनो जे कुनो इलीगल माने बो इलीगल एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन और एनी ग्रुप ऑफ पीपल बरो इलीगली जुदिनो साम खाइतों केबा हाबुइतों हुंगाकाय abo borok totally illegal no a jaga community base no tui ke babno yasi surmaya nga aborok bujna nang nga borok tin community base no yasi suru mane sinu je 19 tribe jasang thansang tongmani political abono jungno sakhangna naito nga each and every individual tai organization no chini koimung tini जे बुबगरा सराय सरायkai oro sai khana rakha July 18 July
यो स्राय स्रायका सायखोनारका जाता जों थानसा दं चिनि थानसानो नुगुइ बरफ जोंनो सोबायना नाय दङ